uduk kuning. Boleh, boleh. Di sini langsung campur. Bikin 2 Bu ya. Tiap hari buka Bu ya? Satu itu berapa porsi? 11.000. 11.000. Ini guys, nasi kuning yang barusan dibeli tadi di jalan. Nah, 11.000 nih guys. Enak nasi kuning ini, lengkap. Ada telur, ada bihun, ada timun, sambal, tempe orek, dan kerupuk. Rasanya juga enak nih guys. Ada di Jalan Ciumbuleut, Bandung. Oke,